comes the gangster. We are the monster. We are protecting the marginal people. Call me gangster, don't treat me like a monster. Put your hands in the air, we are all here to stay. Bila sebut gangster, jangan fikir negatif. Gagah dan perkasa, tapi jiwa sensitif. Definisi organisasi berposisi satu paksi. Bukan pasal tunjuk siapa lagi nanti. Penjaga kawasan bertujuan untuk aman. Hidup bila sekitar ganas macam hutan. Jadi terus pilih jalan dan tak kembali. Mula kosong melopong, kini dah berisi. Untuk pelihara diri dan mahain sekeliling. Dari yang menang bertanding, kini berpaling. Ingat matlamat asal masa awal-awal. Jaga adik-beradik bukan nak cari pasal. Kekuatan menumbuk bukan untuk menunjuk. Tahu bila perlu nak sangat dan bila berundur. Biar parut silang kamu ke hati mesti baik. Yang tak susahkan orang lain, kita kasih tabir. Here comes the gangster. We are the monster. We are protecting the marginal people. Call me gangster, don't treat me like a monster. Put your hands up, here comes my brother. Here comes the gangster. We are the monster. We are protecting the marginal people. Call me gangster, don't treat me like a monster. Put your hands in the air, we are all here to stay. 歹勢啦，你踏着我的地頭，咪甲我計較，你抱你的旗頭，咪直直搖頭，一巴掌甲你爆落去，你嘛是笑笑。你的大哥看着我，伊邊嘛是嚼嚼。細漢的你幾仔出來佚佗，你看個戲無，知影你在江湖，咪甲我講啊！出來衝的時陣，你馬路咧食果果，出來配的時陣，你甲恁老母學學。你的目睭痴咪出情創着我的兄弟，你知影無？以後的代志就是我的代志，我卡一通電話就會使馬上予你批，你上好甲我講清楚。你的腳咪蹲咪教恁出來做，歹囝攏是因為歹命啦好命，將的囡仔要出來甲你拼命，我心痛，毋是因為你人直直看袂起我，是因為你人不了解我人的心情。Here comes the gangster, we are the monster, we are protecting the marginal people. Call me gangster, don't treat me like a monster. Put your hands up, here comes my brother. Here comes the gangster, we are the monster, we are protecting the marginal people. Call me gangster, don't treat me like a monster. Put your hands in the air, we are all here to stay. Here comes the gangster.